Ladies and gentlemen, like I said, we're coming to you live and direct in Dosing, Rampatele, and this is proudly brought to you by Lazarus Tema Films in partnership with Lekotla Elegant, one of the best in the game when it comes to events, making sure that your event is stellar, powerful beyond power, and making sure that people are experiencing lifetime experiences as well as global citizenship. My name is Dennis Alamasano Brigado Santa Sana Murr Capella. Mahoba Rabba film just left the thing. Tenagi is a fella Joalo at for Carapa to Yota show. Agipilele utabishawena Agipilele uhasamwena Kauri libitena kana Koro alagleno shiyo Asam We are in this together and a pro celebrator. But we need to follow all of them. Jawula fasi, jawula karamiti, oshitang le jawu sepela odimo. Mena betora mena e William Muhammad machine baloni.
iba khalanga iba rotswi iba matya swale henhla swale hansi i nga ti jale motho wa ka bokisha gore o dirang lefaseng la bagaga ke a ba tseba ke ba tšhone ka gare ya tla jale mošate o go bitsana ko kgolo le nyane o gopela gore ko Paloi ba tle mo gausi baruti ba kereke ya gešo yeo e kgetheleleng ya kgetha ke maru ya kgethalang ke lefase a gona taba o ile ba ga gešo ke gopela gore re tšee sebaka se to honor and humble ourselves in greeting the woman of the hour Women Mampahele ba ba godishang masogana a lapale ba ba rile masala ba ile gore ba tšea ke ka moka to raise these boys baka mogara la bala Mampahele ke gopela gore ra ba tšhele matsogo mo mogopolong le Mampahele. Without wasting any further of your time, ladies and gentlemen, vera signore, amani na matatani, it is my utmost honor to call on stage Baruti Bakreke Yekhetwa, Yabo Mogalaledi, Wachetiming, one of us in Linakwano Rimon. They are under the tutelage and the leadership, Yabo Mogaliba, Sekabo Banare, Yola Lafa, His Grace, Dr. B.E., and the Nas. Ya khanyane ke gopela gore le ba bona le ka se fela o moruti ka ba tlo re bulela ka thapelo pala maike ba gopela ka se fela pala maike se boyaka Hotsobelele tšhaba sa modimo le a ke le dumedišeng ka moka batho a kgole gausi le beng ba ka mo ga Mphahlele wa emo mo ke ena moruti phogole Mphahlele ke re kgotsa modimo belele tšhaba sa modimo a re leboge modimo ge tšatši la lekgono ba ga Mphahlele ba beile gore ba tla ba le modiro jwale ke emetše gore ke tle ke ba bulele modiro ke tle ke kgopele wa le godimo a tla lokiše taba tša rena re tle modiro tlo kgona go sepela gabotse jwale ke kgopela gore motho wa le ka montle le wa ka mogare re tšea thapelo a re ponyeng re kgopele modimo wa legodimo a tla re kgontse o tla go swara modiro o le ka mo ge le pontse ka na tsela eo sa mathomo morena tate modimo wa go loka legodimo tate modimo wa therešo modimo wa lerato modimo wa sa palelwe ke selo wa kgontšitše bana ba ga Mphahlele go ba gore o di swara modiro re o tletše ka mo lapele re re morena o ba šigeletše ka gohle go ba o fitlhela modiro o fela o re lote motho mang le mang wa tlile ka mo lapele a be le rena go ba o fitlhela ba tlo sepela ba ya mo ba gona malapeng ya bona re ya go leba modimo wa go loka legodimo tate modimo a tseba tsohle tate go tsebile wena mmabaledi wa ditšhaba gore tšatši la lekgono tla be re kopane gana mo thapele re e beago ka mo re kgopela go modimo wa legodimo gore ge re tše re di bolela o di fihle ko legodimo ya tla re kgontšhe re be molomo o tee re tle re kgona kona ka se re setletše ka me ke kgotsa amen a ke go leboga moswara marapo a sa ka go leboga o tla ntshwarela mokgajwa wa gešo o se kwa tla nna mogala jo ke no mo fa microphone a sa nteboge ke kgotsa amen a re a leboga bo moruti Mphahlele re leboga bogware bja lena ba thapelo modimo a le thuše a le šireletše a re bolokele lena go tšwelela pele ka dithero le go fodiša le go rapelela tšhaba se sa rantsho go rialo magagešo ka ntleng ga go senya nako. I would love to take this opportunity
To my grandchildren, my nieces and nephews, I would love to have your attention. Thank you very much. Welcoming by family representative. Kitlo hlompha fa bo khoshi goba kitlo hlompha fa mogaga le tsiye mphahlele ba sepela fa le madumeri le tsiye ba tle ka pele ba re amabedi amararo. Welcoming by family representative. Ba ke khopela gore ba tle ka pele. My selector. Come out. Thank you very much, Dr. Winnie Mashaba, for the compromise and the sacrifice. We see you. Artistic excellence, artistic exuberance. We honor you, Doctor. Gabriel Kichas Bakase, Kibuela Rape, Obo Mhaha, Babagolo, Ore, Batlebara, Morele Kakenu, Litsie, Pachele, Lema Dumere, Litsie, Batle Capele, Vare Chabase, Siamore, Pia. Galata Mishagamoga, Chavases Hobogan and Gamorechu, Nageli Mafadim Pachele, O Mazu Hochi Limurare, Genale, Rafaela Mug, Lena Limurare, Kerata Ole, Amorella, Camogas Chavases Limo, Doreteja, Lotori, Bugoveta, Jona. Kere Kaburibana, O Mazu. Khale bona ba ngwa dile mona ba re ke mazwi khoshi awa ke na o ba theta ka mogwa mohuto e be le mazwi khoshi ba le ke rawa ka bo dipana gape ba khale ba go shile ba ruti ka le boga ka moi ke re dimpia re tlemile le amogeletswe ka moka dimpia re tlemile ga gone mo le go tla go tsa boshaedi ge go ne boshaedi le bo reporteng le tla reporta boshaedi bowe o mo a fela ke a lebo Musara mara na referi Gali
leboha. Thank you. Halala Dr. Winnie Mashaba, halala. Halala Dr. Winnie Mashaba, halala. Re a leboga ge modimo ba bile ba re thuša ba re fa bo Dr. Selina Winnie Mashaba go tla go re fodiša ka koša ga bjale magagešo ge le ntumelela, if the time and the presence of the lovely people that are here allows me, hey, o twenge ba tlogo if the presence of the lovely people that are here allows me to continue with this lovely program, I would love to do so exceedingly. It is now my utmost honor and privilege to welcome Macheding family representative Morore Khangi Polometsi Sipitle gore batle ka pele ba re amabedi a mararo go shabale le memfa. Batho ba bashu spedi se re go bala go hloya ga ke no re ka moka magagashu le leng ka fa gora gore ge le tlile ka mo ke bona le le bageshu le le baka ebile le ba khoro ga ke reng go lena ke re thobela madumeshi yao jwale fakwi ke dutse thekeng go ba nokeng le shola la gampahlela yena ke mogale ke sepitle le tsieng pahlele a ke re nna ba re ke polometsi sepitle ba tlogetse mpahlele ka kwa go swa le mogala jo go ka re go moreta wa re mazwi o tloga re a se wa fetša o swantse gore o go feleletša gantsi kore o dirile seripa o tlogetse seripa sa mafelelo sa mathomo sa mafelelo se tlogetse o swantse gore o re mazwi kgoši jalo ka o rialo le ka bona gore ene ntho e wa fela re nna e kgolo ya matšeding jwale fakwi ke tlo emela kgoro o la morwa rebe ke mo felegeditše fa o ba emela lapa kere nna ke emela kgoro ka le ka bona lapa ke la ka kgorou gore gore kgoro ke tšekelele ke mpahlele gana fa toseng jalo ba gešong kgoro ya ga mpahlele e bitšwa go matšeding ke yona e swere go motse o wa toseng lapa le lengwe le leng fa mabung a motse wa toseng le bušwa ka fase ga goba le bušwa ke kgoro e ya matšeding re e swareng fao jwale gora gore le a tseba gore ka mošate ba le tswang ka mešate le leng kgausi le yona go ne le mapangalala kere mapangalala e noa gore ke lena la setsulu ke a bona e noa go no gore bahlokomedi ba mo motseng ba ba kgethilego ke kgoro mmušo lona o ne maphodisa a kere le mašole go hlokomela molao gore wa phethagala jalo nna ke no gola ke no belegwa ka ba ka gola ka fase ga kgoro go sa ne ba galajwe ge ke bolela ka mapangalala ke gopola boramogolo morore e le wena Hlabirwa ge ba ka re motho šule ka fale o diile sa gore ntwane nngwe ya go no senya fela wa lata o tlo patlamišwa fa kgorong eno a lato ke motho o lata ke mapangalala ale jwale ba gešong mazwi lapa la gago le yena le ka fase ga kgoro ka ga šetse le bona jwale se se leng gona e no ba gore ge re le fakwi re ska ra hwetša re kgopolo tša rena di ya kgole ga di beng kgauswi le tsebe gore le amogetšwe ke atlatše borutho tša ka mošate re a kwana ge go ne se se go tshwenyago le re bone a kere le ba bang ba gona le no ya go molla mo sebela la re yola o nkgatile conscious a re sorry o tlo bona šetša dikaneditše so a itiwenne re no mo topa ra mo iša gola ra re kgopela tshwarelo go monne o re wena o mo gatile conscious a sware sorry
o tlo e kgopela le motho o la sa tlo a feleletša wa mmotšago tla bošetša e kgopetše gala mthakile pele ka go tseba gore se tlo baba mara se no baba re sera go sekiša ona thata jwa gago ke eng nne ga o ne bothata re tlano go solobana kua moraleng go tlo boa rena go a šala wena o šala o pekitla meogo e o e feleletša jalo a kerialetšong ke bone se se Winnie Mashaba fa le balatedi ba gagwe lena re tla lefa kamogelo ye nngwe e leng gore e tla no ba thokwana kare nna re no bona mo televišeneng ka sebele so a sankanne a kere motho o mmona televišeneng le go tlo mmona ka sebele a ba swane nne kua televišeneng o mo tšea ka seopo se seng gane jalo ga a lefa ere a seola televišeneng le bana go le bone baruti ba le lena tafole eo ke e hlompha kudu ke e kgolo le amogetšo le lena ka fano kgorong a go netaba alright ka bodipana le amogetšo a kere baruti ke tloga ke bona ke thaba le fahlogo tša lena ke a bona dieditšele gora gore modiro le o tletšeng fa le tlogo le le ikemišetša ona veke e sa thoma go ba tšepedi kua morago jalo ba gešong mogala jo ka mo o nkgana lehlotlo le a leswerego ka kere la bone o se lehlotlo nako ela ke eme fa o ne o thothomela wa le wiša go ra gore ke laka moso jalo o re nako a re ke go tlogole morora tšhaba sešo ke le lebogile ke le ipsineng a kere o ka nna go sware tlala e sware nna le lenyora lena le jeng le kgoreng le nweng ra kwana age le a bona re ka gara ga tente o ka rego ke sekepe sela sa Titanic sa go swahla mawatle le maphouto le dithaba ke ra masuka ka fa lewatleng amen re a leboga baeteledipele ba kgoro ya gešo ya bagaga go tšwa ka matšeding re lebogile ka kudu. May I please request lekgotla and everyone that is on the queue magagesho be ke kgopela gore re emiše ka queue ye lekgotla. May we stop with the queue. We shall proceed with the yes. May we sit down so that we finish with the program. Re leboga. Re lebogile thata bagaga ga bjale ke tlo tšea sebaka se ke amogele ka pele the Mphahlele brothers ba e leng gore ba tlabe ba sepela le bo bodi sepitle ba e leng gore ke bona ba e leng gore bagalabe ba bagaga ba tlabe ba tlile le bona ka pele magageso ke kgopela le nthušeng ke amogeleng ke tšhaba melato ke ba bašole ka gare ga diatla ke bagaga ba ikgethile ba tla ka pele magageso nthušeng ka matsogo maboko dihande le megolokwane ge ke amogela the Mphahlele brothers. Tami khano gare le kwa dile na mogala jwa ka mo o nthetše gore ke šala ke hlokometše mo jwala le ka kwata ke tladia ka mogong o mongwe re a shota nkare khutšwa modimo le kae re gona wa bolela mo ke sepitle Mphahlele a ke re moagesho ke re na bo sepitle ke sepitle ngwana sepitle jwalo skala no makala ba re sepitle go sa tloga sepitle se sengwe mo jwalo ba go šitse segolo re a leboga ga le tlile mo la tla re thuša modiro re dumela gore modiro ge be le rena re nnoši re be re ka segon le banna ba ba gešo be re hloka lena modiro re o dira mo a so a plana ke rena o plane ke mogala jwa le mo gore ga a sepetse re diretše re bitše Winnie Mashaba a se ka re gane o ratile ke rena o ratile ke mogala jo
jalo dilo tse di diregang moki ska la re lebelela la re gane di dira ke rena mara se segolo se ke nyaka go se leboga banna ba gefu a re tišeng re be le maatla go feta mo gore tše mogala jo a re fileng tšona re fela re di phetha re di tšwetša pele jalo ba gešu a re se ka ra senya sebaka ka gore nako ele e re teile rena nkere gape rena ke gona ka mo mafateng jalo ba tla ba re fa batho melao a re e latele jalo re a leboga moswara marapo ke a leboga bomarena Spitle segwari sa polelo straight, precise and straight to the point, well executed. Ga bjale ke gopola go tšea sebaka se gape ke bitše mo moagišane ops ka tse gore ke dira gabotse ga bjale ke gopola go tšea sebaka se ke bitše moagišane o a phedišana le bona le o ba phedišana le bo mogalabe matšatši ka kua morago Madule Serole baka se ke sa lena ke gopela gore re ba emiše ka matsogo maboko dihande le megolokwane ge o kgonagetše. Ba se gona ke tlo feta sobela ka moka ka mo gare ga tente rena wa eme mo pele ga lena ke Maremo Serole ke emetše batswadi ba ka ke bona ba nthumile re sentse re fihla ka mo ga Serole koko Pheladi le Magolo Lekeka sentse re le bana ba gago ebile koko Pheladi o ile a kgona le o ditata o rena ka se sebaka re a re ketekeng re thabe ka mo ga Mphahlele a ke sane mantšu a mantši ke tla boela fase. Re a leboga kgoši monna o ba tseba ditaba ga bjale ke gopela go tšea sebaka se ke amogeleng ka keno Mošate family representative ge ke re ke a e lebelela fa e re ngwana monyane Morore ba tšea sebaka se ba re a mabedi a mararo go tšwa ka Mošate. All right, Ariel Boga, my selector, Ishe Fase. Ariel Boga, ge ile gore a ba bona ba Mošate family representative ke bolela fa ka ngwana monyane Morore ge ba se gona gora gore ke ba gona ke tšea sebaka se go letamiša pia khotso batho ka moka ka tenteng o eme mo pele go lena ke ngwana monyane Clan Boy Mphahlele ka sereto ke nna Hlabirwa ke emetše matšedi a dibata tša bogwadi a moleke o motelele re leboga batho ka moka go tloga gole le kgauswi mo le tloga le gona go tla gore thekga ka moga Mphahlele ge le lethabo le re tlago ka lona tlo dira maswi ka segopotšo se ba se dirang ba gešo ba Mphahlele re a se leboga kudu go tla go dira segopotšo gobane batho ba bantši ba sokola ge ba nyaka batho ba bo bona ba robetšego ba nyaka bo mankgwanyane jale re re tiang banna ba gešo ka moga Mphahlele bo brothers se se dirileng se segolo kudu pele ga sefatlhego sa Modimo ke tšea sebaka se le go leboga gape go leboga Dr. Winnie Mashaba go tla go gata lefase le la gešo la matšeding a dibatatoseng magoleng a gabodi a moleke kere thobela ke a leboga
boela morago o ka re modimo wa kgotso a ka le neša pula la bona tše di botse thobela. Thank you very much. Ke a go leboga wena hlabirwa wa go tseba ditaba, ke a go leboga Mokgakga. Polelo ka nnete o ifilwe o sekgwari sa yona. Ke rape ke go leboge ga bjale magagešo ke tšea sebaka se gape ke hlomphe tafola ya baruti ka motlase ga boeteledipele ba kereke ya gešo ya Zion Christian Church yeo e eteletšwe pele ke ba ba kgethegileng bo mokgethwa Mogalaledi Tshetlhamanaila Tshetlhamasepela ka maru ke tšee sebaka se ke bitša kereke ya gešo ya ZCC. Sebaka se ke sa lena ke le hlomphile ke Ntia Lobofase, theological excellence, theological expedience, pya moruti o ema ka sefela. Re kgopela sefela. Le ka dula fase ka moka kgotso ga e belelela a re ke thome ka go dumediša ka gare go lapa lekhwi la gamphatlhele ga ke thome ka motswadi wa bana le bana ba lapa lekhwi bao tšatšing la lekgono ba kilego ba dira gore re kgobokane ka moki ka lebaka la gore modimo a kile a dira gore ba kwane nka re kgotso ga e be le rena ke dumediše gape le ba ka mošate bao ba re amogetšego ka gare go lapa lekhwi ba gamphatlhele ke re madume gabe go lena ka moka ke leboge gape le bo Winnie Mashaba bawe nna re ba bona go mo di-TV bile re nagana gore mohlomongwe ke batho ba kua mošu wa mawatle mola dikoša tša bona re di rata kudu nna ga e sale ke thoma go di letša ka dikhasete jwale dikhasete di ile go fela napile jwale ke napile thekenolotši e napile ntahlile nka re kgotsoga e be le lena yo a emego mo ke Ramahlodi gona mo lefaseng lekhwi la Toseng ke bolela go bao mohlomongwe ba sa ntsebego goba bao mohlomongwe ba ntshwantšhago ka lebaka la gore ba bangwe re na le mengwaga e mentši re sa bonane jale o ka no hwetša ba ntshwantšha ke yena Ramahlodi yo le mo tsebago yona yo nka re kgotso ga e be le rena re lebogile bana ba mphatlhele lekgolle ge ba tlile ba re bitša ka molapeng le ka lebaka la Mokgalajwe yo mohlomongwe re tlo go celebrata ka yena yo re mo tsebago kudu o bane maina mantši gape ba mmidja Tokyo Segwale rena la polo re mmidja Jasino o ka no bona gore motho ke motho wa ba ratago batho motho ba le maina mantši ke ka lebaka la gore o rata batho ka re kgotsoga e be le rena a re mohlomongwe ke sekebe ka tšea nako ke bolele ka seo re a go se dira goba ka seo re se tletšego ka mo gare go lapa lekhwi re tlile go hwetša lengwalo la rena mo go puku ya Nehemia wa bobedi
goba Nehemia 2 yona ke tlo thoma mo go temana mathomo hlogo ditaba eno re Nehemia o tla go tsoša motse wa Jerusalem go tsoga be le rena Nehemia o tla go tsoša motse wa Jerusalem ke bana ba mphatlele tšatšing la lekgono ba ile go tsoša motse wa Jerusalem ka ge mohlomongwe ba kile ba re ga ba feta mola ba hwetša gore ba na le kgakanego ka re go tsoga be le ba mo go temana mathomo e re ka kgwedi ya Nisana ka ngwaga wa 20 wa ge go buša kgoši Arisasata ge beina e beile pele ga gagwe nna ka itšea ka e neela kgoši bjale ka ge ke sešo ka ba ka tla pele ga kgoši ke sulafetše kgoši ya nthera ya re sefatlego sa gago se sulafetše e utswa o sa babi ga se se sengwe goba o ja pelo nna ka tšhoga ka kudu ka fetola kgoši khutšo ya modimo wa e be le batho letšatši le lebotse tšatši la lekgono lekwi go go tsošološa motse wola wa Jerusalema goba ona marope a le go ka kua bodula bako mo yo mongwe le yo mongwe re kile go ra dira digopotšo gore motho mang le mang goba ditlogolo le ditlogolwana tša rena re tle re kgone go diletša gore gape makgola lena o rwabetše mo ga e šita le bana ba kgone go tseba gore mo go rwabetše tata go rena ke kole yo mongwe a bolela ka mankgwanyane ka lebaka la gore ba bangwe ba sa dire dilo tša go swana le tšewe go ba gapeletša gore be go nyaka ona mankgwanyane ao jwale bana ba mphatlele ke le leboga kudu ge letšatšing la lekgono le kile la kopana la boledišana ka go tsosološa wona motse wola wa Jerusalema polelo ya ntšola modimo mo e no re botša gabotse gore motse o a tsosoloswa ka lebaka la gore mohlomongwe ge re lesitše ona mašope ale a šwalelanye bile a tshumile ka mollo polelo e re dikota tša gona bile di tshumile ka mollo jale ore ge beina e beilwe pele ga kgoši nna ke a itšea ke e fa kgoši ya mpotšiša gore na e reng ka sefatlego sa go se sulafetše a o ja pelo goba mohlomongwe go na le seo se go tshwentšego ore sefatlego sa ka se sa sulafale bjang ka lebaka la gore motse ola goba ona marope ala botate dikgoro tša gona di swalelane ebile merako a gona e tshwimile ka mollo bjale ore go yena o rena ga o nyaka ke go direlang ore ge kgoši fela e ka dumela ge kgoši fela a ka mpha lengwalo la go ya go tsosološa gona motse ola gore ke ye ka kua ke kgopela a mo fe lengwalo la ka kua motseng wa Judia a ye go kgoši a safa mo a ye go kgopela dikota gona monna kgoši a safa e be le mena molaki wa sekgwa ke seo a ile go a kgopela lengwalo la gore a ye go kgoši a safa go tsoga e be le rena le ka bona gore sekgwa sela ga re no rema se a kgopelwa jwale matšatšing a bolekgono ke mo o mongwe le o mongwe o a go rema kgale le nna ge ke gola re be re ya ka mošate ra nyaka lengwalo jwalo tšatšing la lekgono ga re sa e dira ntho ewe mo ke wa kwa Nehemia le ena ba bolela ka go tsosološa merako ba bolela ka lengwalo leo le swantšego go ya gore ba kgopela go dikota tša go tsosološa yona merako ela gomme ba ya go kgoši a safa o fitlhela ba amogela ga a bala lengwalo lela ba re go yena le re kgopela dikota tša go tsosološa merako ela ya botata go rena go boragolo khukuola ba rena monna a safa wa ba dumelela o ba fa lengwalo o re mo go bona gore ke tla lefa le bahlanka ba ka ba go lefelegetša gore le sepele le bona le ge le ya go dira modirowe o re le ba mošate ba tla be ba le gona ka re kgotsoge e be gona le ba mošate ba gona tšatšina le gono bjale ke bona nako e le nnyane ke a go leboga moswarabara re a le leboga moruti thero ya lena ya maatla ya ditšhegofatšo ya go kwešiša lebaka le
barwa ba ntate le mme Mamphahlele ba le fetišitšego re a leboga ke kgopela gore ge o kgonagetse nna re kereke ya dumela ba le phapathela matsogo moruti. Is it allowed? Re kgopela le phapathele bo moruti matsogo ka gore kereke ga ona molato. We have come to the end of program number 1. Se sera gore re a tloga bjale re a ka mabitleng. Bagaga ke bitša ga botse re a mabitleng goba ke a senya a kenya ke gore le mfaene kgomo a kenya ke mathata le ga botse a kene ke a leboga. Bagagesho, may we stand on our feet. Ke kgopela gore re thušaneng ka dikoloi ba tle ba re botse gore re ile go berekiša mabitla a ka mo fase ka mo jwale ba ba tsebang tsela. Selector, shap. The last item on the program that is not on the program but it's very important on the program. Gona le karolo ye leng gore a le bone ge le lebeletse di program tša lena e bohlokwa. Ga bjale be ke kgopela gore ke bitše bo Mokgalajwe Senini Phahla wa ga Mphahlele gore ba tle ka pele ba re a mabedi a mararo ba be ba phedišana le bo Mokhalabe matšatši ka kwa morago. Phahla ke go hlomphile Mphahlele sebaka ke se phela. Fix the mic for me as well, my selector. Fix the mic for me as well, my selector. Thank you very much. Dumedisha setšhaba sa Modimo ka lebitso le matlao la Morena Jesu. Amen. Nna ka mo ke ka gešo ke ga bo morwarre ke ga bo mokgotsi ke everything go nna ka moke ke Phahla e be re re ba babedi re ipitša gore re bo Phahla e be re ne wara gape re bo Phahla ba ba botse ka pele le ka morago. So ke no re a mabedi a mararo se ka senya nako re kgone go tšwela pele ka di-program. Ke lebogile kudu ka maatla ke thabile kudu setšhaba sa gešo ke kgopela gore gana ka mokgolo le go ka gona a re thušaneng re beng bana ba motho. Ke a leboga. Be blessed. Ria leboga. Thank you very much. You did so well. Lazarus Tema Films. We are about to go out, so I'd love for you guys to have a team. Ria joa kitlo khopela gore e be le na le tswang pele go latela senamelwa sa V-Class ye tshweu ka morago ga V-Class e tshweu go tlo latela koloi.
Nzambe. Tshwarele yona. We betsa ka bogware. We betsa ka bogware ka mogowe. O nkgopotsa mafelo a mathata. Wa nkgopotsa taba ye nngwe ya gore o be go na le pere e be e sepela le mokgetho Jesu Kriste. Ebile a sepere ke tonki le no ka re ga le itse Baebele. Wa le sampho jwale ge tonki e sepela la moro motho ya nagana jwale ka re ke yona e swereng maatla ge batho ba ntsha ditšhelete ba bethala matsogo ba e bethala diata ka ra gore o ka ipotsa gore fela seo se opela ko wena gante sefela se se betha ke anete gante ka kwa maru go iragala ntho ngwe e unlocking e thata ye bothata ya maru re kwa lefaseng la borena la gamphatlhele ka toseng le kgolo bagaga o jala motlholo o doctor ba iketse fela bagaga ba kopane dikoloi tša mehuta tša Germany di furile ka mora lefatshe a sore ya ganya di NQF level ya bethabethana re ska tšhoga kudu NQF level gore o feditše matriki wa ya sekolong ba go topela something wa boelela kopana e le bona e le mo e no tšhaba e no tšhaba kopana ye e na le NQF a re le boga ba gešo ya fihla ka gare ga part 2 ya rena ye e leng gore bagaga ba tšweletše pele go ka dira tšeo ka moka le ska tšhoga magagešo a go direga le mohlolo ba ba bitša ba re ke lekgotla elegant ke bona ba e leng gore ba tloga e le gore they make sure gore VIP treatment is displayed yang kwa kere magagešo nka re kgotso magagešo nka re kgotso e belele magagešo nka re kgotso e belele magagešo nka re kgotso e belele gore letšatši la fiša mara ke lekwa mara ke lekwe ka re ke dikaneditše ke matshwao ke a lebeletše ke a bona ape letshwao le a le kgolelele nkabe ke sa tšhabe gore le tlo nrecorda mo ke tšhaba gore le tlo nrecorda la nreporta la ra ke laolene ke tlo re tshela mama olela lefa ke a e tlogela magagešo letšatši le a fiša gabeale be ke kgopela gore baruti ba kerekeng ya gešo ye e kgethegileng Zion Christian Church ka motlasa wa boetelepele by His Grace, His Excellence, His Right Reverend Dr. B.E. Mohodi wa Maphaka Tshetlabo Monare baeteledipele baruti ba kereke ya gešo ye e kgethegilego sebaka se ke sa lena mola bere ya ntse re fihlile jwale tšhaba sa gešo ka tira go leboga Jehova go re thusitse kwa lapeng ta go fitlha gana mo papa wa rena jwale re go kgopela gore re o be le rena mo modirong gore tlo go dira e re bula lesuka la gago le gobane o beletse ga re bula lesuka a se botlhola ke ile le gore mabole a le pakile ke sone segopotso sa gore ke tle re kgona go tseba meloko ka moka le boseana go rena a manyane ditlogolo tle re kgona go tseba re o kwa bona papa mogolo wa bona o robetseng gore re tatera go leboga Jehova mo go tlatšhaba sa pele tla bulela re tateng di bolesamoga modimo wa thereso mo dibaletseng amen ke sa tlo ya lelengwa la rena la go bula modiro a tla thoma mo go Joshua mo go 25 ke tla bea modišano le nna a ba lelengwa le ka bogware e se ka ra kgotsa le gore motlhomo rena re bala mangwalo ga re kgone go ka kgathola mantso ga botse yena o tla tla bolela ka botse motho wa lema a tsebe gore a kwešiša gore ba itletse mo amen re tla bala lengwalo la rena mo go Joshua re tlo thoma mo 24 setšhaba sa fetola sa re go tlo direla morena wa rena ra kwa yena se a se bolelago mohla o Joshua o dirile kgorelo le setšhaba a se beela melao le ditshwanelo gona mo sekelo ditaba tseo ka moka a di ngwala pukung ya melao ya modimo le a
a tšea lesuka le legolo a le tsema gona moo ka tlase ga morula o bego o le gona moo sekgweng sa morena. Amen. Ba ba tamele mo gausi e re ke bala ba dire ka mogou bao ba tlo pipola isikale ba tamele gausi ya tshepa gore ba se ba khethile ke tumudi se kokotla matumulane ka ditsiba khokong ke ntsuka di ka dula marakeng ke moraka gala le go fa pata go ka kwa ke moralo go bolele wa timo e patimo ba shwa kwa ke mo itsemana yo go swa ba tshila ba lebele ba ba kubu a ja salale ai ke mo go ya bona go ga ba ba ka go ba motho ba ka gola thaba mmala ka lengwalo le leng gape mola la Genesis 28 yona kilo ba ke manela ka 18 fela yona e re Yakobo a tsoga e sale ka moswane a tšea lesuka leo a bego a le sametše a le emiša ya ba seka a tšhela makhura ikeng ya lona a tšhela makhura ikeng ya lona sama bitsa re mo ka re feditse mo go ne le le mare go ne le le mo la pele re a ntse a tloga mo le lona re go le bua
ka mare ka ala ka mo dirapeng a re tse Kgotsa modimo belle ya ka ga ke boletse ke nna mphatlhele kutlwano lekao ke romile go tla go bala leswika lekakane France mphatlhele o belegwe ka 1955 05 18 a re tlogela ka 2021 06 07 and then a buiwa fao a robetšego boroko ba go nyaka felelo ka 2021 06 ka di-12 ke monna ga mphatlhele in living memory of lekakane loving husband, father, grandfather, brother, and uncle. Ba re robala ka kgotso maswe ke a leboga. Alekora le bakgaga alekora baruti ka taolo le ketapele ya lena re gopela gore re le swikeng la bobedi re le dibedi thobe setšhaba sa fetola sa re re tlo direla morena wa rena ka kwa se yena a se bolelago motlhao joshua o dirile kgwerano le setšhaba a se beela melao le ditshwanelo gona mo sekemeng ditaba tšeo ka moka a dingwala mo kgokong ya melao ya modimo mme a tšea leswika le legolo a le tsema gona moo ka tlase ga modula o bego o le gona moo sekgweng sa morena Kena le modisang ke tlabe ke tloga a ipitswa Weka upengwe mo Yesaya 25 yone ke go bala verse le fela ba ba tamele ba o ba ipula o ba ke wone ipula ba ga gausi Batsoši šela le dipilego bohle ba ntle ke morwa ka galagala le mofa patoga ka kwa ke setlogolo sa le go bolele wa timong be matemo ba šwa kwa ke montsimana yo moso wa mmašhilašila matebele ba re go makubu a ja selale
ke batho ba ba gata go ngwana ntshimo dipadi baila la bela ina baila go loga a ke mo ya bona mo ba bona na ba ba thaba ba ba go ba motho ba ba no ba ka khola thaba ba Yakobo a tsoga e sa le ka go fetsa jaaka ntle a Elisha na ba a tshela mafura ntlheng ya lona. O bala a ba tamela gaufi o bala mantswe a ngwadileng moo. Ke ba feditse o tla ba tamela gaufi. Re tlo bala gape lengwalo la rena mo go Deuteronomy 27 mo go 3 mo go ona mangwalo mo ona mangwalo mo le mantšu ka moka a molao a morasi ke le kao la meriri e metelele ke ngwana a marema a morasi a serogole a sa dirwa a moloto Mpolo kao, really memory of the cow. 1984, 04, 18, Uwili. A re tlogela ka 2008 ka December ka go tlogo 12 ka di-30. Yana o le teng. Lapile 2009 o 01 ka go dira repent a boloka robala ka kgotso phahla mazwi re tla go gopola ge lefeba le ge le dikena motho ke le kaola meriri mogobeding o magaya o jang ko marogong magaya go nka sejong ka bana a re kgomo ya ka e swana le nko yago ba re ko ngwana madila a rrakao ke speaker sa mangana magalampa di kgolo tsa magoreleng a re kgošia ka moyana mokhorana wa dikobo ga tšhabe gape ditšhaba babedi Ariel Boga, Oile Rina, que le pide chifa o iri ella estuvo con Sky Fisher a cabo, y yo le baja la talon sorela, que joven ore, oye le caga un joven family la ganche arcre vote of thanks, baruti ba jem rau, e be ore ria pasarela, ele tibela la maja. Ariel Boga, vote of thanks o acá wala pa, como jolo con Nicagona, pero joven ore, para batule, para le ore le shabali. Archias Macasé, Herbuela Bravo. Ariel Guarel, Nagitei, Togamuka, Kibushija, Ruti, Bagritia, Shu, Israel, Christian Church, Rohopala.
Or 1 o'clock, we travel go pleasure, Jamanyano, 3 o'clock, the village of Vama ready, number 5, we travel Kimunada, Aroska Bora Moregi. No, no, bien, este pega. Sí.
Ladies and gentlemen, like I said, we come to you live and direct in Dosing Rampatele, and this is proudly brought to you by Lazarus Tema Films in partnership with Lekgotla Elegant, one of the best in the game when it comes to events, making sure that your event is stellar, powerful beyond power, and making sure that people are experiencing lifetime experiences as well as global citizenship that is happening. We come to you live and direct, and this is proudly brought to you, like I said, Lazarus Tema Films in partnership with Lekgotla Elegant. And my name is Dara Salam. Brigado Santa Sana Mur Capella, Mahobara Bonamar Velam, just left the thing. Tenaki is a fella swallow at for Carapaki to Yota show. Yemusomu mutu agato baye. Yemusomu mutu agato baye. Asam. Yemusomu mutu agato baye. Llevaré una camo, ye mucho muy mucho agato país. Ye mucho muy mucho agato país. Moe kiri wa, ye wa moe, ye wa moe, ye mucho moe mucho agato país. It's hard. Ara fecha. Morawahu Kere morawahu Ele di radi levane Kere morawahu Asam Kega morawahu Kere morawahu Kere morawahu Kega morawahu Kere morawahu
ge dira di lebane ke re mogau wa gago bana dira di kalane mogau wa gago e phela ka mogau wa gago mogau wa gago mogau wa gago asame o tsoga ke mogau ye go robala ke tshwanelo o tsoga ke mogau ke re mogau wa gago papa mogau wa gago re phela ka mogau wa gago ke re mogau wa gago ke re mogau wa gago go robala ke tshwanelo o tsoga ke mogau wena ga ke phelele go thabisa wena ka o re lebitleng la ka nna go robala ke le noši asam ga ke phelele go thabisa wena ga ke phelele go kgatla wena ka o re lebitleng la ka nna go robala ke le noši o ga ke phelele go thabisa wena ga ke phelele go kgatla wena ka o re lebitleng la ka nna go robala ke le noši o asam ka o re yaka merwalo ya ke re yaka merwalo ya kwa e rwala ke le noši o ke re yaka melato yaka ke re yaka melato nna ko e rwala ke le noši o jwale ga ke phelele go thabisa wena ga ke phelele go kgatla wena ka o re lebitleng la ka nna go robala ke le noši ga ke phelele go thabisa wena ga ke phelele go kgatla wena ka o re lebitleng la ka nna go robala ke le noši o a wa ro khutša Party dating hapa. Oh, hey. DJ César, comment DJ? Vale, vale, belleza, mola, banana, regase, pobre. Any song, your favorite song, your own personal favorite. 한가지 먹지 둘다 먹지 된다 한벽은 나가있다 니만 먹도 다 니네 된다 나나나나나 레미나지 Mamanya,
Muselele
shall we do? What shall we do? Wabona batho ba ka shi. Bana ka kwa gare ga ba sa fetse ka matso. Bana ka kwa gare ne ba sa. Asuri ke ka. Awa. Le ba khotsi ba ka ke la rata mara.